و یوونتوس انتظار است. رفتیم. ассалому алайкум хонумҳо ва ҷанобон, дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии футбол. ин варзишгоҳи Allianz Arena шаҳри Мюнхени Германия аст. дӯстони арҷманд ки Paris Saint-Germain бо Ювентус рӯбарӯ мешаванд. матч реванш миёни Барон ва Муин Ғафуров ки ҳамин ҳоло манзури шумо мегардад. дар YouTube канал ҳам пахши мустақими ин бозӣ манзури бинандаҳо хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки ташкилкунандаи ин мусобиқа, яъне мусобиқаи Tojikon Cup 2021 ин албатта Tojikon Games аст ва сарпараст ин групп мебошад ки имрӯз албатта рақобатҳо ба анҷом мерасанд ва финал ҳам баъд аз ин рақобат мо шуморо интизор аст. Paris Saint-Germain муқобили дастаи Ювентус бозӣ мекунад. Неймар, Кавани, Ди Мария дар ҳамлаи дастаи PSG, Верати, Дракслер ва Идрис Гее дар ним муҳофиза, Хуан Бернат, Маркиниос, Тиаго Силва ва Мино дар хати дифоъ бозӣ мекунанд ва Keylor Navas дарвозабони ин даста. хуб, Ювентус ҳаяташ чунин аст дӯстони арҷманд: Квадрадо, Роналдо ва Дибала дар ҳамла, Ремзи, Матуди ва Пьянич дар хати ним муҳофиза бозӣ мекунанд. дар хати дифоъ бозигарон ҳам ҳастанд ки дар ҷараёни рақобат ба шумо хоҳем гуфт. ҳама чиз барои бозӣ омода аст ва акнун садои ҳуштаки доварро мунтазир мешавем. футболбозони PSG аз марказ бозиро оғоз хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки бо ҳайати дастаи PSG албатта репсарои маъруфи тоҷик Барон бозӣ мекунад ва умедвор ҳастем ки матч реванш миёни Барон ва Муин Ғафуров хотирмон сипарӣ хоҳад шуд. мунтазири садои ҳуштаки довар ҳастем дӯстони арҷманд ва ҳайати дастаҳоро ҳам ба шумо аллакай муаррифӣ кардем ва ҳуҷҷат ба муаррифии бозигарони PSG ва Ювентус нест.
ва акнун ҳама чиз дар дасти ин ду бозингар. дақиқаҳо ҳам он қадар зиёд нестанд ва умедвор ҳастем ки дар ду қисми рақобат мо голҳои зиёдро мунтазир мешавем. аз маркази майдон Эдинсон Кавани бозиро оғоз мекунад ва зуд Идрис Гее тӯбро ба ҳамлагари дастаи ПСЖ омедиад. бозӣ ман намедонам бо кадом тарсилар мегирад, чунки бозӣ ин ду нафарро ман бори аввал мутаваҷҷеҳ мешавам ва умедвор ҳастем ки хотирмон хоҳад буд. ҳоло имконият ҳаст барои дастаи Ювентус. Роналду ва гол! Голледо! Криштиану Роналду ҳисобро боз мекунад дар аввалин рақобат ва дар аввалин ҳамлае ки онҳо муқобили дарвозаи Пари Сен-Жермен доштанд. дӯстони арҷуманд, ҳоло 3 дақиқа сипарӣ мешавад аз бозии дастаҳои мазкур. Муин Ғафуров бо дастаи Ювентус бозӣ мекунад ва умедвор ҳастем ки ин рақобат нисбат ба он рақобатҳое ки Муин дар ринг дорад кулан тафовут дорад ва фарқ мекунад. ҳоло имконият ҳаст барои ПСЖ, аммо Кавани дар офсайд қарор мегирад ва мебинем ки довар ҳамин бозиро боз медорад, чунки дар ҳолати офсайд буд Эдинсон Кавани. Шесне Матуди Дибала аз канори чапи майдон пас бисёр ҳам хуб ба ҷаримагоҳи дастаи Пари Сен-Жермен. фурсат ҳаст барои бозингарони Ювентус. Роналду дар рақобати дуюм талош кард. ҳоло имконият Ремзи ва зарбаи бисёр ҳам хуб. ба назарам Муин мехоҳад мисли зарбаҳое ки дар ринг мезанад ҳамон гуна анҷом бидиҳад. зарбаҳои хеле ҳам сахту қавӣ. Дракслер Ди Мария фурсат ҳаст барои ПСЖ. ба бояд Кавани зарба мезад, аммо бубинед ки чӣ гуна дифоъгари дастаи Ювентус хеле ҳам хуб бозӣ мекунад ва намегузорад ба футболбози дастаи ПСЖ ки ҳамлаашро хубтар анҷом медиҳад. Гее Верати метавонист ҳамчунин дастаи Ювентус. Роналду пас ба Дибала имконият ҳаст. Тиаго Силва намегузорад. Маркиньос пас ба канори чап. Неймар Деликт Келини Сандро Роналду муаллифи голи бозии имрӯза. ҳамлаи паси ПСЖ бенатиҷа. Матуди партоби Блес. Матуди ба марказ. Ремзи зарбаи Ремзи аз масофаи дур хеле ҳам зарбаи хуб, аммо бенатиҷа ба нишон намерасад. зарбаҳои Муин Ғафуров бояд нишонрас бошанд. дӯстони арҷманд, ҳамлаи ПСЖ. Кавани пас бисёр ҳам хуб, вале паси ҳавоӣ он қадар хуб набуд. Келини хеле хуб бозӣ кард. Матуди паси бисёр ҳам олӣ ба Криштиану Роналду. Неймар ҳамлаи ПСЖ. Данило боз ҳам Данило тӯбро меравояд ним муҳофизатгар Дели Идрис Гее партоб ба Эдинсон Кавани буд, вале инҷо аллакай Неймар ҳаракат дошт. барои ҳамин натавонист ки имкониятро хуб истифода намуда. бори дигар хотиррасон мекунем ки инҷо ду чеҳраи воқеан ҳам саршиноси Тоҷикистон наҳоӣ доданд. Барон ва Муин Ғафуров. нашр кард Маай Хуҷан Майя Кучумир. бояд ин тавр набошад. ман фикр мекунам барои Барон ҳам бозӣ андаке бо як эҳсосоти хеле ҳам баланд сурат мегирад. Ди Мария Кавани пас бисёр ҳам олӣ. Неймар ворди ҷаримагоҳи дастаи Ювентус мешавад. Неймар гол! Голледо ҳисоб 1-1 дақиқаи 26-уми рақобат. ва бубинед ки чӣ гуна як ҳамлаи Пари Сен-Жермен бисёр ҳам хуб буд ва Неймар тавонист дарвозаи Ювентусро рах накунад. имконият барои Ювентус. зорба ва тири дарвоза кӯмак мекунад ба Ювентус. ин Криштиану Роналдо буд. дӯстони арҷманд, Верати Квадрадо Пианич пас бисёр ҳам хуб иҷро мешавад. Криштиану Роналдо зарба бисёр ҳам хуб. Роналду аммо навас муқобилият мекунад барои зарбаи задаи Криштиану Роналду. паси хеле ҳам олӣ ба Кавани. имконият барои Пари Сен-Жермен. Неймар фурсат, аммо дифоъ мекунанд бозингарони Ювентус. боз ҳам ҳамлаи навбати дастаи Пари Сен-Жермен. Меньо партоб ба ҷаримагоҳ, аммо боз ҳам ҳамла бартараф мешавад. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамлаи навбати Пари Сен-Жермен. Кавани паси ноаниқ медиҳад.
Dybala. Pas ба Криштиану Роналду, вале сурати Роналду намерасад. Каме дертар буд. Тиаго Силва зуд тӯбро пеш бурд. Ин офсайд дар ҳузури дастаи Ювентус. Кавани. Пас ба бозингари Ювентус. Паси муаммиқи Криштиану Роналду. Ҳоло биё мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамлаи навбати Пари Сен-Жермен. Фурсат ҳаст. Неймар аз масофаи дур зарба мезанад. Дибала. бисёр ҳам хуб ба Квадрадо имконият барои Ювентус ва боз ҳам як фурсати хуби голзанӣ барои бозингарони Ювентус. Зарба гол! Хуан Квадрадо, ҳисоб 2-1. Ювентус пештаф аст дӯстони арҷманд. Чӣ бозии зебо, чӣ зарбаҳои аниқ аз сӯи бозингарони Ювентус. Кавани боз ҳам дар офсайд. Келини. Квадрадо. Тӯбро медафъ бозони Ювентус, аммо муқобилаи Эдинсон Кавани онҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. Тиаго Силва. Инҷо бозингарони Ювентус дасту по хӯрда мешаванд ва тӯбро аз майдон берун мекунанд. Зарбаи кунҷӣ барои ПСЖ. Партоб бисёр ҳам хуб бояд зарба иҷро карда шавад аз масофаи дур, аммо имконият намедиҳанд бозингарони Ювентус. ҳамлаи навбати дастаи ПСЖ. Кавани ва гол! Эдинсон Кавани, ҳисоб 2-2 дӯстони арҷманд. бисёр якпасиёлӣ аз ҷониби Неймар ва гузариши хуби Каваниро бубинед ки чӣ гуна ба кунҷи дарвозаи Ювентус зарбаро иҷро кард. Бори дигар ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. Аз ҳамин ҷо ҳамлаи дастаи ПСЖ оғоз гардид, дар он ҷое ки Пьянич натавонист тӯбро гирифта. Кавани бисёр амолӣ бозӣ кард ва ба Войцех Шесни имконият надод. То нимаи аввал то анҷом аниқтараш вақт аст. ҳоло Ювентус дар ҳамла. Роналду. Пас боз ҳам ба Криштиану, пас ба Дибала, имконият. Фурсат ҳаст. Бархурди ду бозингар дар ҷаримагоҳи ПСЖ. 2 дақиқа илова шуд ба нимаи аввал. Ва Матуди офсайд. Александро. Марко Вератти. паси бисёр ҳам хуб ба Кавани ва зарба бисёр ҳам хавфнок. дарвозабони Ювентус хеле хуб бозӣ мекунад ва ҳамин тавр нимаи аввал ба анҷом мерасад дӯстони арҷманд бо голҳои задаи Криштиану Роналду ва Квадрадо ва ҳамчунин Кавани аз ҳайати дастаи Пари Сен-Жермен бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ карданд ва акнун қисми дуюми бозӣ оғоз мешавад ва рафтем ва боз ҳам лаҳзаҳои ҳассос мо шумо дар пеш аст. Вератти. Неймар. Пас ба Кавани, фурсат барои Кавани, зарбаи Кавани ва дарвозабон Шесни бисёр хуб бозӣ мекунад. Зарба олӣ иҷро гардид. Анхел Ди Мария. партоб ба ҷаримагоҳ. мавқеат буд барои бозингарони дастаи ПСЖ вале муваффақ нашуданд. акнун Криштиану Роналду дар канори чапи майдон муқобили ӯ Меньо ҳимоятгари дастаи ПСЖ ва зарбаи кунҷӣ барои Ювентус. Пьянич. пас ба ҷаримагоҳ. фурсат ҳаст барои иҷрои иши зарба ва зарба баландтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. 64% бозингарони ПСЖ. Кавани. Неймар. ин зарба буд албатта. ПСЖ фурсат ҳаст барои идомаи ҳуҷум. Кавани партоб ба Ди Мария, вале бубинед ки Ди Мария дар ин мавқеъ тӯбро ба Неймар ҳаво дод. ҳоло зарбаи кунҷӣ ба фоидаи ПСЖ. бо ҳисоби 2-1 онҳо аз рӯи зарбаҳои кунҷӣ пешсаф ҳастанд. Квадрадо. имконият ҳаст. Ди Мария. фурсат, мавқеъат барои ПСЖ. Пауло Дибала. натиҷа ҳамлаи дастаи Ювентус
Ди Мария, пас бисёр ҳам хуб ба Кавани, вале офсайд. Криштиану Роналду, Пауло Дибала, пас ба Александро, партоби Александро ба ҷаримагоҳ ва Кейлор Навас хеле ҳам хуб дифоъ мекунад. Аут. Ҳоло тактика иваз мешавад дар ҳайати ПСЖ. Анхел Ди Мария иваз мешавад. Уки иваз мешавад. Кавани иваз шуд, дӯстони арҷманд. Инҷо бозигari нав дар ҳайати дастаи ПСЖ ба майдон омад. Партоф ба ҷаримагоҳи парижиҳо. ҳамлаи Ювентус, вале зарба хуби иҷро намегардад. Мбаппе ҳоло дар хати ҳамла бозӣ хоҳад кард дар мавқеи Кавани. ҳамлаи навбати ПСЖ. Квадрадо, Пьянич, ва Килиан Мбаппе муваффақ мешавад. ҳоло 1-1 бо дарвозабон, зарба ва гол! Килиан Мбаппе ҳисобро 3-2 мекунад ва баъд аз ба майдон омаданаш аввалин маротиба дар бозии имрӯза гол мезанад. Килиан Мбаппе ҳисоб 3-2 ба фоидаи ПСЖ. ҷараён дорад дақиқаи 65-уми рақобат. биёед мунтазир мешавем ки чӣ гуна аз рӯи суръат дифоъгари дастаи Ювентус Деликтро гузашт ва ҳатто дарвозабонро ҳам дар рақобати 1-1 фиреб дод ва тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. Роналду, Квадрадо, фурсат барои Ювентус. Квадрадо, Роналду ва гол! Голедо! Криштиану Роналду, дӯстони арҷманд, дубл мекунад дар бозии имрӯза. Футболбози португалӣ, биёед бубинем ки чӣ гуна зарбаро иҷро кард ва дарвозабони дастаи ПСЖ натавонист онро баргардонида. хеле ҳам олӣ. Дубли Криштиану Роналду дар бозии имрӯза. ҳисоб 3-3. Идрис Гей, Ди Мария, Меньо, Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар. ҳамлаи навбати ПСЖ. Неймар, пас ба канор, Хуан Бернат. Фурсати зарбазанӣ ҳаст. Ди Мария, зарба бисёрам аз масофаи дур, аммо ба ҳадаф намерасад. Данило. Паси дар анҷом нашуд ба Криштиану Роналду. Идрис Гей, Килиан Мбаппе, Анхел Ди Мария зарба мезанад ва ин зарбаи чандон хуб набошад. Рамзи. Ювентус анҷом ёфт. Боз ҳам шуд мешавад аз маркази майдон. Криштиану Роналду, Арон Рамзи. Фурсат ҳаст. Роналду. лаҳзаи бисёр ҳам ҳассос. ҳисоб 3-3. Келини, Пьянич, Диди, Александро ва Дракслер муқобилат нишон медиҳад дар марказ. Криштиану Роналду, Квадрадо, Данило ба ҳуҷум ҳамроҳ мешавад. Партоби ба ҷаримагоҳи ПСЖ. Фурсат ҳаст барои Ювентус ва зарбаи Пауло Дибала, аммо болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. хеле фурсати хуб ва муносиб барои голи чаҳоруми дастаи Ювентус буд, аммо Арон Рамзи. Ювентус боз ҳам дар ҳамла. Блез Матуди. Фурсат ҳаст барои бозигарони Ювентус. Криштиану Роналду.
این توپ در اختیار بازیکنان PSG. نه برعکس هولو فوتبالبازان یوونتوس کوشش میکنن. کریستیانو رونالدو پرتاب به ماتودی. تییاگو سیلوا. دلیکت. پیانیچ. ماتودی. کوادرادو. فرصت بسیار خوب برای یوونتوس. کریستیانو رونالدو پاس به کنار چپ ولی اینجا موقعیت خوب پیدا نکرده بود پاولو دیبالا. اینجا خورده بازی ویران شد مقابل بلز ماتودی و ضربه جریمه‌ای برای یوونتوس. دیبالا ضربه میزنه. ضربه و گل! حساب 4-3 دوستان ارجمند. پاولو دیبالا. وقت خیلی هم کم باقی مونده است. باز هم حمله دست یوونتوس. کریستیانو رونالدو. پاولو دیبالا. رونالدو. امکانیت هست. کریستیانو رونالدو. فرصتی ضربه‌زنی برای رونالدو و دروازه‌بان کیلور نواس خیلی خوب بازی میکند. کوادرادو. دانیلو. پرتاب نوبتی. رونالدو. اکنون بازیکنان PSG باید در همین لحظه ها به حمله روند چون که وقت خیلی هم کم باقی مونده است. دقیقه دوم میشد با وقت اساسی رقابت. آنخل دی ماریا. فرصت برای دی ماریا. امکانی ضربه‌زنی هست. دی ماریا و قریب هفته گل رو ببینیم دوستان ارجمند. بهترین حمله بوده از جانب PSG. حالا هم فرصت از دست نرفته است. ضربه کنجی آخرین امکانیت شاید باشد. دراکسلر ریواز می شود با ماورو ایکاردی. مارکو وراتی ایواز می گردد. چند بازیگر یک بار ایواز شد در پاریس سن ژرمن. در یوونتوس هم حالا تغییرات می شود. خوان کوادرادو ترک میدان می کند. سامی خدیرا حالا در مرکز بازی خواهد کرد همراه با بلز ماتودی. ضربه کنجی رو ببینیم دوستان ارجمند. دو دقیقه دیگر هست. آنخل دی ماریا پاس با جریمه. حمله دسته PSG ختم شد و حالا عکس الهجوم دسته یوونتوس. کریستیانو رونالدو از کنار چپ. فرصت هست برای دسته یوونتوس. رونالدو مقابل تییاگو سیلوا. کریستیانو رونالدو پرتاب با جریمه و همین وقت به انجام میرسد دوستان ارجمند. یوونتوس با حساب 4-3 پاریس سن ژرمن را شکست میدهد. یادآور میشیم که با یوونتوس امروز رزمگر معروف تاجیک موین غفوروف رقابت کرد. مبارک باشد برای موین غفوروف. این بازی مچ روانش بود و امیدوار هستیم که باز هم البته در ادامه رقابت جالب و دیدنی خواهد بود چون که رقابت این دست عموما این نفران باز هم درو دراز خواهد بود چون که بازی دوم ما شما در پیش است و در صورت پیروزی باز میتواند پیروز گردیده. نیمار بازی اول گفتیم بازی 4-3 با نفع یوونتوس با فایده موین غفوروف با انجام رسید. اکنون رقابت دوم و میان این بازیکنان شما در پیش است. ضربه او خیلی هم خطرناک و کیلور نواس سیوی اولی انجام میدهد. ضربه کنجی برای یوونتوس. پاولو دیبالا. الکساندرو. نیمار منیه می شود و الکساندرو و اونجا ضربه جریمه یوونتوس. ضربه دیبالا بسیار هم خوب و تو با پهلوی دروازه میرسد دوستان ارجمند. پاولو دیبالا خیلی هم خوب بازی میکند. بیاید متوجه میشم اکنون با عکس الحمله دسته PSG. نیمار در مقابل سه فوتبالباز یوونتوس توپ رو از او میگیرند. دانیلو کوادرادو ولی باز هم پاریژی با هجوم میگذارند. پرتاب با کاوانی ادینسون کاوانی ولی دو دفاعگری دسته یوونتوس خیلی و خیلی خوب بازی میکند. کوادرادو پاس بسیار هم خوب ضربه ایجا کرده میشود. رونالدو
зарбаи кунҷии навбатӣ. Дибала. Туп ба Роналду нарасид. Неймар. Кавани. Хуан Бернат. имконият ҳаст барои фурӯбозони ПСЖ. Неймар. Боло имконияти хуби зарбазонӣ барои Неймар. Зарба ва гол! ҳисоб кушода мешавад. 1-0 Пари Сен-Жермен ба пеш мебарояд ва Неймар муаллифи гол гардид. дарвозабони Ювентус Войсех Шесни натавонист зарбаи Неймарро баргардонад. бубинед чӣ гуна хуб бозӣ мекунад Неймар дар рақобати 1-1 бо дарвозабони Ювентус. биёд ба лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳама корро Кавани анҷом дод ва баъдан худи Неймар аз ҳимоятгари дастаи Ювентус хеле ва хеле гузашт ва тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. ПСЖ тактикаро иваз мекунад, аммо Ювентус бо ҳамон тактика бозӣ хоҳад кард. ё мутасим мешавад. вале хеле хуб бозӣ мекунад дар ин лаҳза Томас Миньо. Александро партоби дурдароз ва зарбаи бисёр ҳам хуби Квадрадо. 55% Ювентус тӯбро идора мекунад. гузориши Неймар бисёр амолӣ. пас ба Кавани. фурсат барои Кавани. Пьянич. паси бисёр ҳам хуба. Криштиану Роналду пас ва бояд зарба. гол! Фантастика дӯстони арҷманд. ҳисоб 1-1 мешавад. Пауло Дибала муаллифи гол ва Криштиану Роналду паси головар бисёр ҳам хуб. Роналду. Хуан Квадрадо. фурсат 1-1 бо дарвозабони ПСЖ, аммо Келор Навас хеле хуб бозӣ мекунад. Неймар. бисёр ҳам хуба Кавани. Деликт. Роналду. Дибала. Силва. имконият ҳаст барои ПСЖ. пас ба Неймар. фурсат барои Кавани ва барои Кавани имконият намедиҳад. Александро бисёр хуб бозӣ мекунанд футболбозони Ювентус барои гирифтани туп. пас бисёр ҳам хуб ба Пауло Дибала. фурсат барои Ювентус. пас ба Криштиану Роналду. зарба ва гол! Фантастика! ҳисоб 2-1 ба фоидаи Ювентус. ҷароини қисми аввали рақобат идома дорад. Кавани. имконияти хуб барои Кавани, вале дарвозабон тӯбро дошта мегирад. Ремзи. Бала. имконият ҳаст барои Ювентус. партоби Пауло Дибала бар ҷаримагоҳ. Неймар. Нич. Ремзи. имконияти хуб. зарбаи Ремзи. Данило. фурсат. Ремзи. ой бисёр зарбаи сахт аз ҷониби Арон Ремзи. Пьянич. партоби ба ҷаримагоҳи ПСЖ. зарба иҷро карда мешавад. тӯб ба тири дарвоза мерасад дӯстони арҷманд ва боз ҳам Ремзи буд ки зарбаро иҷро кард. Неймар. инҷо паси ноаниқи Неймар. Ремси. Квадрадо. Криштиану Роналду. пас боз ба Квадрадо. имконияти навбатӣ барои Ювентус. Хуан Квадрадо. зарба ва ту болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. беҳтарин ҳамларо айни ҳол Ювентус нишон дод, аммо зарба ба самти дигар рафт. Ди Мария. Драксия. Кавани. зарбаи Кавани воқеан ҳам хавфнок ва бубинед ки чӣ гуна Кавани дарвозаи Ювентусро нишон мегирад. Ди Мария зарбаи кунҷиро иҷро хоҳад кард.
зарба бисёр ҳам хуб ва гол! Юлиан Дракслер, ҳисоб 2-2. аз зарбаи кунҷии бисёр ҳам хуб футболбозони ПСЖ истифода карданд ва бубинед ки Дракслер чӣ гуна дар қабати дуюм тӯбро ба даруни дарвозаи Войцех Щесни равон кард. ӯ аз пеши Пауло Дибала зарбаро иҷро намуд. ирсоли Анхел Ди Мария бениҳоят олӣ. ҳатто аз ҷояш нахест ва бо ҳамин тарз бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. қисми аввали бозӣ Пауло Дибала. Сандро. Фурсат ҳаст. Ремзи. ПСЖ имконият намедиҳад. Неймар. ва Кавани ҳам фурсат наёфт. Ремзи. боз ҳам Сандро. Фурсат барои Ювентус. 2 дақиқа илова мешавад ба нимаи аввали бозӣ. Тиаго Силва. Верати. Пас ба канори чап, вале Хуан Бернат ба тӯб расида натавонист. Квадрадо 2 дақиқа илова карда ба поён расид, вале ҳамлаи даста Ювентус идома дорад. имконият ҳаст. Ремзи метавонист оромтар тӯбро идора кунад ва ҳамин тавр нимаи аввал ба анҷом мерасад. дӯстони арҷманд, Пауло Дибала ва Криштиано Роналдо аз Ювентус гол заданд. Дракслер ва Неймар аз ПСЖ. Криштиано Роналдо. Данило. Квадрадо. Марко Верати. ПСЖ дар ҳамла. Кавани. Пас ба канори майдон. имконияти бисёр ҳам хуб барои Анхел Ди Мария. Фурсат барои Ди Мария, вале ӯ пас додани буд ба Эдинсон Кавани. ҳамлаи навбати ПСЖ. Дракслер. тӯбро мегирад Хуан Квадрадо. бисёр ҳам хуб. Кавани ва Щесни. боз ҳам ПСЖ дар ҳамла. инҷо фикр мекунам корти зард мегирад. На, корти сурх. Миралем Пьянич аз майдон берун карда мешавад барои вайрон кардани қоидаи бозӣ муқобили Неймар. бо шумораи кам Ювентус бозӣ хоҳад кард. акнун дар хати ҳамла танҳо бо Криштиано Роналдо бозӣ мекунад. Муи Ғафуров ва 4 нафар дар марказ. Матуди, Ремзи, Квадрадо, Дибала. зарбаи ҷаримавӣ. акнун Килиан Мбаппе ба майдон меояд ва ӯ Каваниро иваз мекунад. Анхел Ди Мария. зарбаи ӯ бисёр ҳам хуб ва гол! Фантастика дӯстони арҷманд. Анхел Ди Мария ҳисобро 3-2 мекунад ва Кейлор Навас натавонист ки ин зарбаро баргардонида. биёед мутаваҷҷеҳ шавем дӯстони арҷманд. мазарат, Войцех Щесни натавонист тӯбро гирифтан. бисёр ҳамлаи ПСЖ ва зарба бо пои чап бениҳоят олӣ иҷро гардид. Роналду. Квадрадо. пас ба Криштиано Роналду. вазъияти бисёр ҳам хавфнок. оғози қисми дуюми рақобат шояд барои Ювентус мушкил мешавад. Ди Мария. Криштиано Роналдо. Деликт. ҳамлаи навбати ПСЖ, вале боз ҳам Деликт имконият намедиҳад. Келини. Дибала. Матуди. Ди Мария, фурсати зарбазанӣ аст. зарбаи Ди Мария ва гол! Голладо! Анхел Ди Мария. ҳисоб 4-2. Ремзи маркашро бо Квадрадо иваз мекунад ва ҳамин тавр ба ҷои Блес на инҷо аллакай бузингари
Ehtiyoti ba maydon meroyad. Cristiano Ronaldo, fursat برای Cristiano Ronaldo و ضربه اجرا کرده شود. اکنون ضربه نوبتی و گل. حساب 4-3. خوان کوادرادو دروازه PSG رو توانست نشان گرفته و موفق هم شد. ادرین رابیو، ماتوگی، Verratti در مرکز حمله نوبتی یوونتوس باردو با امکاناتی نوبتی لیز ماتودی فرصت هست پاولو دیبالا Juventus, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Ronaldo zarba va Navas zarba ро бармегардонад. боз ҳам ҳамлаи Ювентус идома мекунад. Квадрадо, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Dybala зарбазанӣ намедиҳад бозиқони PSG. Рабио, Cristiano Ronaldo, вале туп ба Dybala нарафт. Ҳисоби 4-0 дар муқост барои Paris Saint-Germain. Hücumu Juventus. Draxler пас иҷро мегардад, аммо Килиан Мбаппе ба туп нарасид. Сандро фурсат барои Мбаппе, зарба ва боз дарвозабон Войсех Щесни ин зарбаро бармегардонад. зарбаи кунҷӣ дар ҳайти дастаҳо бозингарон иваз мешаванд дар PSG ва Ювентус. Maria Thomas Meunier фурсат барои PSG, аммо аз ин фурсат хуб истифода бурда метавонист. Неймар зарбаи ӯ иҷро мешавад, аммо зарбаи хубтар набуд. Леонардо Бонуччи ба ҳаят омад. Бернардески имконият барои PSG. Неймар ва зарба бубинед чӣ гуна гол. ҳисоб 5-3 ба фоидаи PSG. бисёр як зарбаи хуб аст ҷониби Неймар ва баъдан маротибаи дуюм зарбаро иҷро мекунад Верати. ҳамлаи навбати PSG. Маро Икарди, Неймар, Верати. фурсат барои PSG. поидаи бозӣ вайрон мешавад ва бозигари дасти PSG ҷазо дода мешавад бо корти зард. зарбаи Леонардо Бонуччи.
зарбаи ӯ ва ту ба як бозингари Ювентус расид. Инак зарбаи кунҷӣ. Артуп ба ҷаримагоҳ. Фурсат барои ПСЖ, вале боз ҳам зарбаи кунҷӣ. Ди Мария. Имконият ҳаст ва гол! ҳисоб 6-3. Томас Мелио тавонист дарвозаи Ювентусро нишон гирад. Ди Мария. Неймар. Маро Икарди. Фурсат ҳаст. Ди Мария ва инҷо пас буд. 4 дақиқа илова шуд ба вақти асосии бозӣ. бозӣ ба анҷом мерасад. дӯстони арҷманд, бо ҳисоби 6-3 матч реванш мусовӣ шуд 1-1. дар бозии аввал Муин Ғафуров ғалаба кард ва ҳоло бошад Барон бо ҳисоби 6-3 ғалаба ба даст овард ва акнун бозии охир миёни ин ду даста, миёни ин ду нафар баргузор мешавад ва мебинем ки бо кадом натиҷа. бозӣ оғоз мешавад ва ҳоло бозингарони ПСЖ ба ҳамла гузаштанд. пас ба Кавани буд. акнун бозингарони Ювентус ки бо ҳисоби 6-3 бозиро бохтанд. дар ин бозӣ бояд гол имконияти хуб барои Криштиану Роналдо, вале ту ба ӯ намерасад. фурсат барои Эдинсон Кавани, ҳоло бо дарвозабони 1-1 мебарад. зарба ва Войтех Щесни бисёр хуб бозӣ карда тавонист. Квадрадо. Кавани. зарбаи Кавани. хеле зарбаи сахт. ҳамлаи Пари Сен-Жермен идома дорад. Эдинсон Кавани. фурсат барои Кавани. Келини ва Деликт ба ӯ монеа мешаванд. аз ҳамин мавқеъ бисёр хавфнок барои дарвозабони Ювентус. ирсоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Ювентус. фурсат ҳаст. зарба аз масофаи дур. Дракслер буд. Пауло Дибала ҳуҷуми дастаи Ювентусро идома медиҳад. Криштиану Роналдо. пас боз ҳам ба Роналду, вале бисёр хуб бозӣ мекунанд дифоъгари ПСЖ. Пьянич. Верати. Верати. пас бисёр ҳам хуб. бозӣ ҳамеша дар ҳамла ва ҳам Ювентус ҳам ПСЖ анҷом медиҳанд. чунки ҳар ду даста аввалин шуда ҳисоби бозиро кушояд. дар бозии охир албатта Пари Сен-Жермен аввалин шуда ҳисоби боз кард ва баъдан ғалаба кард. агар ҳоло онҳо аввалин шуда ҳисоби бозиро кушоянд, шояд муваффақ шаванд, вале вақт нишон медиҳад. Хуан Бернат. Неймар. имконияти навбатӣ барои ПСЖ. фурсат. пасҳои кӯтоҳ аз ҷониби бозингарони ПСЖ. Кавани ва зарбаи кунҷӣ. Анхел Ди Мария. партоби ӯ ба ҷаримагоҳи Ювентус. Криштиану Роналдо. Пасиниваники Роналду. боз ҳам Роналду. Ремзи. Квадрадо. Дибала омудааст. Криштиану Роналдо. фурсат барои Ювентус. зарбаи Роналду ва Кейлор Навас тӯбро дошта гирифт. Ди Мария. Неймар бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад. Деликт инҷо аст. ҳимоятгари дастаи Ювентус.
کریستیانو رونالدو موقعیت اوزاد پاس پارتو با دیبالا فرصت برای پائولو دیبالا ضربه و گل پائولو دیبالا حساب 1-0 با فایده یوونتوس ببینید که چگونه پاس اجرا میشود از جانب فوتبالبازان دسته یوونتوس و مخصوصا نهایت کریستیانو رونالدو پاس داد با دیبالا و حساب شده میشود. فرصت نوبتی اکنون پاریس سن ژرمن به هجوم میگذرد با کاوانی فرصت نمیدهند دی ماریا توماس منیو دی ماریا امکانات هست برای فوتبالبازان پاریس سن ژرمن نیمار ضربه او ولی نیمار و کاوانی میخواستند هر دو ضربه اجرا کنند برای ضربه خوب انجام نیافت وگرنه بسیار موقعیت اوزاد دراکسلر فرصت هست برای فوتبالبازان پی اس ژی کاوانی رونالدو امکانات هست برای یوونتوس بیاید متوجه میشویم دی ماریا پاس با ادینسون کاوانی فرصت برای کاوانی ضربه و گل ادینسون کاوانی حساب 1-1 وراتی دی ماریا پاس با کاوانی فرصتی نوبتی برای ادینسون کاوانی و گل اوی 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 و گلی زیبا از جانب ادینسون کاوانی دو بر یک پی اس ژی به پیش میبره کوادرادو دانیلو وراتی ارسال توپ با کلینی پیانیچ رمزی کوادرادو دانیلو پارتو توپ اجرا اینجا امکانیت بود برای رمزی نه نیست ببینید هجوم دوم میکنه از جانب فوتبالبازان یوونتوس ضربه از مسافه دور و باز هم رمزی بیلیز ماتودی دیبالا الکساندرو پاس با ماتودی فرصت برای بیلیز ماتودی امکانیت هست کریستیانو رونالدو ضربه و توپ با تییاگو سیلوا میرسد چند ثانیه دیگر باقی است فرصت برای پی اس ژی قسم اول با حساب 2-1 به انجام میرسد با فایده پاریس سن ژرمن و اکنون منتظر قسم دومی بازی خواهیم شد. بسیار خوب بازی میکنند دلیکت پیانیچ ماتودی پائولو دیبالا امکانات هست کریستیانو رونالدو پاس با خوان کوادرادو اما اینجا پاسی نوانیق حمله نوبتی پی اس ژی با پایان رسید بازم یوونتوس در حمله ساندرو پائولو دیبالا دیبالا اولو پارتوبیو با نزدیک دروازه و دروازه‌بانی پی اس ژی کیلور نواس خوب بازی میکند برنات نیمار نمیتواند ولی بعدا توپ رو گرفت نیمار امکانات هست برای پی اس ژی فرصت نمیدهند ماتودی پیانیچ کوادرادو رونالدو دیبالا کریستیانو رونالدو
مارکینیوس واقعا هم خوب بازی میکنن. کاوانی، بلیز ماتودی، پاولو دیبالا، پرتو با کریستیانو رونالدو و باز هم کاپیتان پی اس جی مارکینیوس واقعا هم خوب بازی کرد و با رونالدو امکانیت نداد. باز هم امکانیت برای رونالدو، ضربه و دروازه‌بان پی اس جی عالی بازی میکند. کاوانی با مباپه عوض میشود. امکانیت هست برای یوونتوس و ببینید که چگونه ضربه پاولو دیبالا خوب بود، امکانیت و گل. رمزی حساب را 2-2 میکند. دراکسلر، دی ماریا، پاسی بسیار هم خوب برای مباپه ولی حالتی آفساید. ضربه از جانب خوان کوادرادو. حمله یوونتوس ادامه دارد. میرالیم پیانیچ، خوان کوادرادو، رمزی، ضربه رمزی و دروازه‌بان کیلور نواس. احسن. نیمار، مباپه، دی ماریا، باز هم کیلیان مباپه با توپ. اکنون حمله دست یوونتوس. PSG. PSG امکانیت هست برای آنخل دی ماریا. پرتو با کیلیان مباپه، فرصت بود برای کیلیان مباپه اما دلیکت بسیار خوب بازی میکند. دفاعگری مرکزی دست یوونتوس. اینجا قاعده بازی ویران میشود مقابل خوان کوادرادو و بازیگری دسته پی اس جی خوان برنات کورتیزارد میگیرد. امکانیت هست برای یوونتوس. بلیز ماتودی، دیبالا، کریستیانو رونالدو، پیانیچ، ماتودی، الکساندرو، ارتو باجری مگو رونالدو. خیلی حمله خوب. امکانیتی نواتی برای پی اس جی و گل. گل. پی اس جی گل میزند و حساب 3-2. ادریس گیه مؤلفی گل. هجومی نواتی دسته پی اس جی. پاس با کیلیان مباپه. فرصت هست، امکانیت، ضربه و از مسافه دور ضربه اجرا شد. به این خاطر دروازه‌بان توانست خوب هنر نمایی کرده. قاعده بازی ویران می شود. کوادرادو، پیانیچ، باز هم کوادرادو مراجعه نگو میشن. پرتوبی او نیمار، کلینی، شسنی، ماتودی، رمزی، رونالدو، کریستیانو رونالدو و بسیار امکانیتی خوب برای کریستیانو رونالدو. اکنون عکس العمل دسته پی اس جی. فرصت هست. آنخل دی ماریا نتوانست زود پاس داده. دی ماریا پاس با کیلیان مباپه. چرا مباپه ضربه اجرا نکرد در این لحظه.
الکساندرو. پاولو دیبالا. امکانیت برای یوونتوس. پاولو دیبالا پرتاب و خیلی خوب بازی میکند فوتبالبازی PSG. ضربه کنجی دقیقه آخرین رقابت از دوستان ارجمند. پیانیچ. رونالدو. اوی بسیار خوفناک بود. بازیگر عوض میشود در اکیپ PSG و یوونتوس. دیبالا امکانیت هست ضربه اجرا می شود اما دروازه‌بان خیلی هم خوب دفاع میکند. باز هم ضربه نوبتی و گل انجام بازی بود دوستان ارجمند که یوونتوس همین حالا حساب را برابر کرد. فدریکو برناردس که توانست موفق شده و حساب 3-3.